Mas Patrick, ikan perbedaannya peringkat Indonesia karo Australia terlalu ado. Piye cara ngelawan Australia iki kok Mas Patrick? Yo nyerang terus Mas. Pokoknya menyerang terus, total football. Bertahan itu hanyalah untuk orang-orang lemah Mas. Umpan lambung ke Bang Cai. Dus. Ora. Haha, aku saya striker, gak ngurus belakang, yang penting nyerang. Umpan ke Struik. Gak payah ta saya nyerang iki lur. Aduh, pelanggaran set. Kon iki ngantuk bal-balan. Ya wis tak kayak penalti. Senang cuy, masih aku tutup striker tapi aku iso nyatuk penalti. Tus. Bone anco, iso-iso gak masuk alam boys. Musuh Australia kok nyerang. Arek ditutup carane bal-balan. Umpan lambung. It is smackdown. Wah set, koncoku di smack. Pelanggaran set. Penalti. Cukup di awal lagi King Indo nyerange. Saiki gantian kene penalti. Haha. Cool. PN niku nyerang terus. Wih, enak bal cok, anak beke korek. Cool. Delon King Indo. Ngene carane bal-balan. Ini lo King Indo carane bal-balan. Tutorial tendangan sudut. Katakan tuskun romongoe drop bal. Gol. Apa-apa nih cuk. Lah yuk, kini menang serangan tapi kegulan akeh. Alah boys cuk. Ngegol si Jess gak apa-apa. Bisa ngomong oleh. Timbang sini gak apa-apa. Ojo kupu mulai cuy, tak tambahi kesang mulai. Gol. Naiku belajar nek musuh mulai kuat ojo main nyerang. Rungokno King Indo. Haha. Meanwhile, in our universe. Wah, enti tenokno kok nang GPK. Buklek sikilmu. Kiamatmu nang GPK.